Rongasar barim karlitang mohon si ingling aphan ningkan ke tham ke chok kachiki mopon. Jingthong hawar arat ajak ting pluipen akar I MSC a visit gropen ahawar arat amangmon ki paplengpi. Fuloni Sport Association atumpen ingding ingkoira narke football club league ke pathu ki pangjingpon. Lakhaing koi Singhason constituency ka parlo tikoklang so hawar abarim Rongasar karlitang mohon si ingling aphan ningkan ke tham ke chok kachiki mopon. Mohon Singh ingling arong kachivoy laki kidam tang surihini ra ingkoy aningkan jakhong po chiklo ni bhai kri player ni si bang so apir thia phan chi otikang si aswa phan chi pamotikang alangli arong chivoy jui pen rong la pen hawarara ratum pinang aning duk rentilo atheki kidam tang apornian sitami alangli Rongasar kachari pon ba mahut ahok pet ke claim kidam aning kimi aning giding alam kedok rong rup kachari kacalon pon akimi lapen ing samjin pen a joksi alang ni chevoy jui pen ki pinang an rongara ratum aning duk chipirim tilo lasonsi alang ni chevoy jui pen kidam tang aning kanta chikimo pon bom asonsi patumi le thota ningkan ge thomkar ki jok aranida chikimo pon no labangso ka chikimo mate karchu along ke japon nin lake sarsing inglenga hingsi japon si kachikom asai pachun pon Golongkama Jipen, Jirsong Singh na report, Karbi, Daily News. Mohon Singh ingling arong mati Rongasar barim Mohon Singh ingling alang li comrong phang ke luar ni lo lasi alang li kacar pen sige bang lasi kacar pen bang lo alang li nangado adorso bahuni adorso along sidolo bahoni adorso long pen dodet pen alang di halada karong asar kadoka we hadake longli duji asi nilitum nang cirap nang situdun pusi alang litum nang jalo asi ladak tikok lang solong banglo asi tikok lang solong wang det pen alang di ladak kias cedan pen alang di bang aso phan cepai det lo Cipahay dat pen alang li cukim corak lo cukim corak dat pen alang li arong mati nilitum marong don thom kebra pho an pleng lo don thom kebra pho an ke pleng an ke alang li 2020 mati suri ingkoira nengkan suri ingkoi arni mati tarikre thomra suring koi arni si alang li chomrong phang lo chomrong phang lo dat pen nilitum ineng samjin pen nilitum khai si me si la pen don rap chipho chiro nilime tum pen kadoka we nilitum matha pen alang li phan nengkani si pen e phong alang li phan char cholo Jingthong hawar arat ajak ting pluipen akar I MSC a visit gropen ahawar arat amangmon ki paplengpi Nijang karbianglong lakha ki thom Jingthong constituency hawar arat atum jopadap kachiling aphan mate kesoge une kachipon kachiwan akijoy ke kelongji aphan ke mesena towar nangjipu ajak ting pluipen akar yason MSC a visit gropen Jingthong hawar arat amangmon ki paplengpi pon Jingthong hawar arlo kidam tanga porani hut towar me lang school hospital hai hui kawe pena jok pinana kisung chitong nanglo school kawe pena jok pinana karbya sumaratum kechi aswa hem Nogao hojai kampur hai hui malom ke charlia men pen dodun rentilo bang pena jok pinaan karbya sumaratum loka charlia men pen ke dodun aringa hu kisu apran kedam ke duadim pen nangkikat kachong hu nang la pusonta dolo lapaan chot kali Jingthong hawar araratum hospital mate sub center ka bepena jok kisu kiune kachilang pina anang kisung chitong nang dolo to wara kimi pen kisu kiune apora hut hospital kachipon kachiwan un e penta apran kidam nangatumta dolo bonta Jingthong hawar araratum akiduga kisunga por chit ahut nonapor Jingthong local MSC a visit cruci nangke mandepke Jingthong hawar araratum akopai kimi lo laki phulkimo longta dopo athe Jingthong hawar long kimesana towar ave melang ave
school anparta hospital ami pulote mantuneta hawararat chingthudun epu MSC avisit kro matha ponsi amtereng pen rongjang phong ingkora ke thom kilometer adak non amat isi mesen rat ka chiling atowar ka salok pon bomlo labangso atowar ka salok pon laki rural infrastructure development fund thi hek pen RIDF pensi non amat salok pon bomlo Jingthong hawaralong avisit kro MSC nang mandet pen ki school towar he hui salok pon bomlo lapen school towar he hui salok thek pon longsi pina jingthong hawar araratumta aningarong ruintilo lebangso towar pena joksi jingthong hawar araratum pina anak kisum pen jokpon po laki kisokyun e kachipon kachiwan hawar araratum lo han theng chek he hui pen jenglok barrier lo katikia hormo he hui anta ke jor ki parlan damjia phan akijoy van longpon po laki jingthong hawar arada phan MSC avisit gropen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang akangkhon akajin sopena joinilo labang sopena joksi jingthong hawar aradatum MSC avisit gropen Dr. Tuliram Rohang phan akiro bijir pono humson be report Karbi Daily News Fuloni Sport Association atumpen ingding ingkora narke football club league ke pathu ke pangching pon ja khongpo chiklo niphai khri player ni Fuloni constituency ka parlo Fuloni Sport Association atumpen football league ke pathu pangching pon labangso ke pathu pon lake Fuloni Higher Secondary School playground alongsi pathu pon bangso ke pathu ke pangching pon along ke pathu ponching a club amen laki Waisong club lapen Trinity club atumsi pathu pon Bangso ke patualong EM Kangbura kiling aluhiaman pen chitongdun si RD pidunno Bangso patualong Waisong klabatum 5 goal la pen Trinity klabatum 1 goal an chipalong ponsi Waisong klabatum chipahay ponno Fuloni pen Mirjing Hanse report Karbi Daily News